Prohona hitharan hanga. Shongfu ngalemli nganinglu, kala yanglu. Kala achalakawi shongfu kamata ngahan kwilu. Kala chili zatlu. Kala namangla khangsam sampangkawai salu. Ka atumna itum chiwi alungli mazatlak marada hanga. Cherry maya kapi kasang taruk, duiza trada truk. Remekap ta achari kamdaya baubing. Manipurli armed militants na attack sada CRPF personnel kani tisangaira. Lakawak shimanai kasa village defender akawi katingun sampangaira. Manipur polling station li naumay kakap mi katumli jail sangaira. Achir the Tangkhul Express with Pau Wungramphi Ngalung in Abami delay, Pau being may sign nanangarumsa. Manipurli armed militants attack sa shock leader, CRPF personnel kani tisangaira. Pau atishuda Moirang police station Ngalem, Bishnupur district we Naransenali Khalei security postly, armed militants attack kasanaji. Ochochi achahon ngaya sailung pung paro minute hangmati shika atam ni kashokna. Chile Central Reserve Police Force CRPF personnel kani tihau kani zakshilak ina satsuawaji. Ochochi kuki militants group li pendale. Hang the Kalehi 2nd IRB Battalion Headquarters we Western Perimeter li Khalei CRPF P128 Battalion li ate kasana. Chile Security Force na ngarukada minat hangpanga shika ngakapaji. Police baw atishuda kutlai khangatan mibing na Narayan Sena village li naume kapsang laga CRPF outpost li pom herik sang na. Chile tisang gahaiji Kokranch har Assam we mi zingkum hangpanga da panga Sub-Inspector N. Sarkar Kala Bangura District West Bengal we mi zingkum hangmati Head Constable Arup Saini ani kanina. Inspector Yadeftas Kala Constable Aftab Hussein li Zakshida Satsuawaji. Mawon sa kahai kani jiwi katingun Rims Morgli Kwivawa Satsu kahai bingli Rims Hospital li ngahadalay. Security complex chili Khalei church li to Mike sa bom makhungwok kani security force pakwiyaji. Ambush li additional security units eina reinforcement Jehovah ka militants pingji yamtui rotawa da hanga. Ochochi Chief Minister and parents na kantem sahira CRPF personnel kani tika highway maringa pa pong shokta mirin jikat mi kahaiji arema mang samarada CM pirenna awi social media handle li kapi shoka. Kurai IShiwui bowling station li na make a kap ochot ling sund mi katumli judicial custody mira. Manipur Lok Sabha Boldface Karetang Kurai IShiwui Azingli Khalei Bowling Station number 3/11 Moirang Gambu Sajeb Upper Primary School li now make a kap shoka. Chiling Sunda Dukwi Kahai Katum Chi Leijombam Jamshan Singh Kumukjam Angamba Kala Nongtombam Ratan Atumli Police Custody Wena Karod Kwivalaka Infal East Special Judge NIA na Judicial Custody Takamena Atumli Infal Ukrul Rot Ngalemni Tukwiyaji Atumna Bowling Station Zanglaka Yarui Wivak Naume Kapfada Civilian Aka Satsuawa Chiwi Malung Kava Dina Yarina Ngarukada EVM Kala Bowling Putwi Od Shaukai Mikhavai Naji. Investigative officer report atishuda accused being Jinala Shokahai Chi Hangpataira accused Nong Tombam Radan RPF or PLA outfit li Ngshikasa Maramla Hangpataji. Atumli to Kokui Jinang Soda Atumna Singasa life round Jishat. Pistolaka lubal lak aka tanghai police na creamier. Baram Hui investigative procedure mukubranga. Witness examine gasa kala forensic analysis mukubranga da hanga. Karod na atumli karam May tarik tarai na tangda judicial custody remand saira.
hearing kachang hiwi tarik tumratang bel kapo maramla fonda yang sang mirror the court na hang sanga Manipur wuivang khalei sada katomnawa khana AI robot samsho kaira Dakialbad Infal West li khalei government polytechnic engineering li katomnaw thokchom dayanandana artificial intelligence with robot BMX hoda samsho kaira BMX na atui ara tumra matuishap shakha phap thashapa khajali Manipuri mazangmana 6th semester diploma in chemical engineering tamdakle dayanandana kahang robot kasem project chi kachang tharada chishat shikazanga robot china atui ara ngata theida tui hanmishapaji BMX chile camera la kada mangali kahai ot saikoru machuchapa kala AI shikichin kasingali kharachan sashapa robot chi internet shichinau gada internet mamatha kha ngahan kaka tapawa kha dayanandana problem ji solve sa khawai hotna dalai kala Manipuri tuila things khawai sarad dayanandana hanga dayanandana Disney film Big Hero 6 Yangkwida Juena robot Sem Khangai Ningrin Radzu Pokaji Engineering College Hui Principal Dayanjam Chandrakumarna Kahang Okatui Apam Ngatate Dele Advanced Robot Sem Gashok Laika Pyre Ka College Li Diploma Damdakli Nauna Chithada AI Robot Sem Shok Karar Hi Mayala Kahaing Sayaji Robot Chili Kavat Leilala Dayanandana Samsung Howard Principal Jina Kachihan Pongshoka Robot Maram Matame Taikuida Ningrin Hakame Chungkame Ungshung Kavai Dayananda Likatom Kami Kazum Kami Darka Sayed Principal Jina Hanga Manipurli Nishari Pungzat Kasa Shinau Kani Zangda Mi Pangali to queer Atum the heroin powder 238 gram Pungzat Sai Ariji local black market li aman nuba lak hang phanga shikatar kala chi Myanmar shongaina khwig zang naji police na tukui ka hai bingji Wahida baby Roxana Begum MD Aparar Yumnam Ajit Kumar Singh kala Pepam Maheshwar Singh atumna atumli apam gchuwe na tukui kala horza ka hai Manipur police na mophomi mana kha chui investigation zat mahung dalayaji Legal proceeding wuivang to quick high mi bingala ningshiya regional police station li mi sangaira. Infal East Senam Mamang Lekaiwi mi shimanek sa akawi katingun sambangaira. Leshang tem bomja ko zingum tumada kani village defender achahondang ngazin wena shimanaira ksana. Prem talakoho bomjawi katingun mekam mark hilwi kongli sambangaji. IT pau atishura our militants being Senam village li achawantang ngushunbung gutumli naumei rakap sanga. Chik shaina village defenders being brem zangda vangararaji. Atumna ngzinbung pangai na tengda ngaruk kayo ka kangakap kupsang hitharan brem li masampang tuk kachina dahanga. Bremwi katingun aya zingtanlam sampanga. Bremwi prevu kala nau kanilay. Sa kolmang bulis na bremwi katingun James Merkley postmortem wuivang kuivawa. Manipurli siban zingrod na satsi kahai internally displaced persons IDPs bingli Assam Rifles na khangachon vaira. Yaripokli khalei yambem relief camp li tarik magada tharuktang medical camp rungmi kala kankhana otur yaumia. Medical camp jili doctor kani medical personnel makana yangmida kankhana ari arai yaumia raji. Camp li khalei bing jili mattress kala bedsheet la miera. Khangachon ji mi shakani hangmatina kapha sampangda local nauping na ningshiya pongshokaira. Pauhi IT news way na sampanga. Manipur Rot Kamarat way na ngasamayar sa state way. Shom Shirin Yorgashok Hawok Luera. Manipur we indigenous outdoor state kateli Yorgashok ji. Achakum Manipur to short kashok way na ngasamayar sana. Export achawantang Hawok Lushita yangang metric tons panga kacha keji ting panga juhoshokaira.
Yaingangao Akhaina Organic Turmeric Flakes Economic and Resource Development Organization ERTO na export Saira Export Kasaji Manipur Organic Mission Agency Moma we Mangaina Andaman Island Gala Mumbai Shong Juhovaira Export Kasaji Moma we Assistant Project Officer Ngangom Vishal Gala ERTO President Takelambam Sanachaban Flag of Samia Yaingang Export Kasa Kariji Mandri Bukri Imphal West District Wayne Zapoka Ngangom Vishal Nakahang Gambeni Jina Juhog Shok Teshui Namraji Okrul Gala Noni District Wayne Kwikamaron Takelambam Sanachaban Nakahang Manipur Huila State Kateli Timan Junga Zimiksho Mati Tangyalungli Manipur Wayne Hui Akau Empty Taruk Export Sagidale Kum Gachida Imphal Wayne Yaingang Juhog Shok Tingani Don Skya Ka State to Short Wayne Export Li Lupa 40 crores Swikata Sampanga Hanga Assam will Lok Sabha election phase Kakutuma Kala Kanawa campaign Sakjang Rokta BJP Akoka Amit Shah Ungra Dale Assam election campaign wuivang akama Amit Shah Hakamaha Roadshow Sara Kaja Assam Chief Minister Himanda Biswa Sarma na Pao Mishoka Union Home Minister Roadshow BJP Guwahati candidate Bituli Kalita Li Katom Khomkhawai Ngasara Assam CM Himanda Biswa Sarma na Kahang Roadshow Cycle Factory Wayne Lal Ganesh Apam Vashungra Union Minister Koong Hili Traffic Kangazi Maling Sak Marada CM Jinahang Sanga Itumna Paningung Bai Campaign wuivang PM Modi Koong Taran Traffic Ngzi Nawad Yari Koong Kavali Shekakut Complain Layawa Guwahati Li Lok Sabha seat BJP na vote Lak Panga Mataida Yuiragachi Assam CM na Ningahag Pongshoka Guwahati Lok Sabha seat wuivang BJP Pichuli Kalitaina Congress Party Mira Borthakur Natakta Khalei Guwahati Lok Sabha constituency na bowling phase Kagutumali Zangda Karam Tarik Shinitang vote Sangra Latluita Churikamdaya Bauping Manipurli armed militants na attack sada CRPF personnel kani tisangaira Lakawak Shimanai Kasa village defender Akawi Katingun Sampangaira Manipur polling station li Amei Kakap mi Katumli jail sangaira Achui bau hiling jangaira bau ngana dakle Nathum saikorali ringapa kala kamahaya zimiksho sa serana